Somos Bilovers. Pogledaj ovo, koji rezultat! Razmišljam. O čemu? A ne znam, od curi dostavljača. Onoj djevojci s Tomasom? Ne, o onoj djevojci s djedom. Gledaj, mislim da se ti ne bi trebao miješati. Mislim, starija je gospođa... Naravno da mislim na djevojku od Tomasa. Moram smisliti što da učim. Naručit ćemo hranu. Ne, mislim na plan kako da se osvetimo Tomasu. A, tako. Moramo je oteti Tomasu. Učinit ću to sutra. Ne, ostavi to meni. A tvoja djevojka? Ludmila ne smije znati za ovo, jasno? Za šta? Za iznenađenje koje planiram za onaj dan koji... Da, i stvarno ima iznenađenja. Zašto ja ne mogu naći nekog poput tebe? Zato jer si dosadna, zar ne? Pa ako je tako, Ludmila zapravo ne bi... Jeste čuli da Pablo planira vratiti Kamilu? Istražit će cijeli slučaj. Ali ne postoji ništa što nas odaje, zar ne? Moram ići, moram pronaći neke note. Ideš sa mnom? Vidimo se. Ah, moj Leon.